kasla awan iti pigsak nga agbyag pay. Sipot di imadayo ka, di pa'y nagbaliw, di pa nagayat kuken ka. Pudno dayta aduti tintegen, adu pinaglabas ngemawan di makaartap ken ka. Mangamnama adatan tunget laeng ka maudyanan nga ti agden na yintun agsubli ka isagot kuntuken ka. Daytoy na baranga ayat kuken ka. Intanto na namin sam iti langin-langin, inta ang kinari adatan tulae intun ka ano jak to ipalubusen amapukaw ka di tanton agsina. Agsubli ka isagot kuntuken ka. Daytoy na baranga ayat kuken ka. Intanto na namin sam langin-langin, inta ang kinari adatan tulaeng inggatong paltanen. Sapay kuma dadi mo pa ayen tuy puso amang namnama gapuken ka. Tuy pusok ket mang namnama adatan tumet laeng ka maudyanan na ti